کیه او خیاب شبای است که کی جوای میخیزه ماده زنگ میزنه ماده اصلاح گنده کیه موسرودم مینی نیچه سوسکچه دودی خدا بود. салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. бародаро, имрӯз ҳамроҳи шейх я видео мекунем ози овардагимша. То есть ки ҳамиҷодай намедонад ки дар бораи чияй гап мезанем. Ман гуфтам не яне ки чизе ки ман мехоҳам пурсам ай ман дар хидам дам интересное ва заодно равози ман дар камера мепурсам ки шумоам бинед. яне ки дар ҷае хе кор ози чизагае ки коре ки мумкин шудагӣ бошад ки ман намедонам. چه خیلی کار возможно که مثلا ما بگردم قطعی آدمو من ندارم همین کارا استیناشه. یعنی که گپ درباره چی میروه نمیشه. ما ویدیو تماشا کردم در کانال جانون و در همجا گفتگی که در همجا گفتگی نمیدونم چند سال در همجا گفتگی جانون که نشاطی تو نشاطی کاری قطعی رستم شدگی و میگم جما گفتم رستم که تخته خیلی میگیری تو چه خیلی ترسیدی هم خیلی کردی رستم گفتگی که چی и ҳамаш пастанова буд. Ана ки ма да савол даиҷа ки чӣ хеле пастанова буд ман намедонистам. То есть ки агар пастанова мешуд мара палбо мегуфти чӣ хеле пастанова буд ки ман намедонистам ва агар пастановам бикуням и ай тарафи агар хафа бишаям ай тарафи ҳар ду одамои балаболӣ мешавад ки мисол ҳар ду маслиҳат кунен уам балаболӣ ҳисоб мешавад ки ӯ розӣ шудак дар ин кор да пастанова там балаболӣ ҳисоб мешавад ки ҳамин хел низки рафтор карди даже دوستان امروز عکس بود پخش نمیشه به خاطر مداران تاجیک مداران اول زنده باشه کسی که مدارش دوست می‌داره مدارش احترام میکنه پرتو زکنه و لایک کنه رفتیم اسکول پخش داد به خاطر مداران ایوانی بلند جایی گشتیم مادرک ба бародари канал дар шумо тавсия метавонам Дониёли Сафарзод. дар канал будроем бародаро подписатсия кунен, дастгирӣ кунен, сурудои дариҷа шумо метавонен гӯш кунен ки короче бародаро хеле сурудо дига ҷо неста, фақат ин сурудоро метавонен танҳо ай ҳамин канал тамошо кунен ва гӯш кунен. ссилкаш дар подсказка ва дар описанияи видео аст. ссилка ки дар комментарияи видео закрепит кардагия будуроин регистратсия кунен ва ба промокод метавонен ки дар ҷанговаро бозингаро сумкор кунен. тамошо мекунем видеоро. одами бард намедонист ки там қатъи маслиҳат кардӣ пастанова кардӣ. оё ҳамин реальни пастанова буд ё ки набуд чиста да честное слово. оиди бахш пурсидани ҳамон ки ҷонон гуфт ки ӯ меяд ки пастанова будӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, ҳама каса созаи хубет инҷа. инак дӯстони азиз, хеле савол шид рости гап саҳар хоб будем, хоб не хай ғелидагӣ будем ки як видео партофтан ҷонони лавкашоли 80 сима уже пеша ҳама хабар омада. бе қаша тамошо кам хеле чалав рости гап ман охай блогерора чиёра тамошо намекунам. ба чӣ хотир тамошо намекунам? мақсад ода ибрат нест, я чи ибрат нест ки ибрат бигирӣ ё ки ҳазл боша шӯхӣ боша хай мефаҳмӣ ки ба я чи бихандӣ. яке ман тамошо кам ҷонони мамарӯзи 80 симара. рости гап яды гап гуфтай ман намедонам рустам қати гап задай мада чӣ кардеса занг задай барои хайпай тайпай чия занг задай хича гарен гирифтеста о кия ох я шабая ки ҷовай мехиза мада занг мезана мада условия гана кия мусродам минитницая соскачай доди худо буд ирӯз парвиз на путдабрура офиси тоқтеве да кор мекунад шак явоё шидай соскача бо мехиза ба мара гапзан шидай ва тема ами темае ки вай твари вай ҳақ надора ки мара хеле гап обсуждат кунад ки монда ки я одами 80 симара бигира обзыват кунад одами ё комментириют кунад якимаш ӯ якимаш ки ҳақ надошт. ман намедонам чӣ хел мардуми халқи тоҷик анамо одама выдерживает ки исай тамошо мекунад
ака барои видео ма да кадагиш не умуман мегум ҳамтари одам ҷомеаро вайрон мекунад. хеле одам амо бояд гирем ай ҷомеа сирраш кунем бина парвиз пут дабру ҳамун раҳ дода ки да офис кор кунад да одами тоза мешид аму ҳарома қатиш бармабар мегирид кор мекунад. парвиз пут дабру да офиси авай кор кард кохи хати авайо ҳамкорӣ мекард. Парвиз ҷона даъват кард ҷонон Парвиз не ҳамун офиси авай да бисёр видеоша съёмка мекард ку офис Парвиз парвиз ҳам тоқитави офиси парвиз буд ҳама ҳамкори қати парвиз дастгири парвизшон мекунад. ҳаки соскачаи парвиз озидани момент кунлесакҳои парвизан барои ҳаму қафои парвиз ё видео мекунан гап гуфтан ҷонон я ту ҳақ надори гап задани ту кӣ вабше танфурӯш одам ягон мардака гап задан да ҳуқуқ дора соска танфурӯши чӣ ту одама гап мезани дар дубайо мерай хати афғоно чим чикоро мекунӣ тан мефурӯшӣ ту мехези бо мара гап ту кӣ вабше муср да ҳаёт ту як хуки лаини блад Подожди, шейх, ана реально уже ба фикрам ки не задиват кад ва мана задиват кадагия имара задиват кадагия ки як одами твари муср як лавкашоли кункашол мехеза бо комментир ме ира ту ки ту соскачаи парвизи знаш ами соскачаи парвиз сида бугард охи ҳақ надори дига гап зан дихта мардум да ки монда гап зан не дихта да ки монда мардум чи ба дастгирӣ мекунад ҳаму меге ки ҷонона даф считаешь, что у гап назада, считаешь, что я казига гап зада, просто мада интересно. Инем темаи пастанова ма барои ҳамун гуфтестам. Не, чихе ма доказательства дорум, муна бо баҷои видео ма дорум. Мақсад ма да публика нишон додам. Чихе пастанова шиданаш мумкин ай ки вай твари лаини Рустам ихе бигири ма да ягон чи нест, вай оқи падар ягон чи нест ма да. Ма чи вай хайп кунам. Вай реально кора ба қафои миллати тоҷик қафои мусалмоно хестам ма ҳами кора кардам. Ягон чи пастанова нест иҷа. Ки мега пастанова? У ҷонони лавкашоле ки як твари танфурӯш мега? Нема да хидм да вообще ма ҳайрон шудам. Агар ихе мешид, ну всё равно ма в курсе мешидам. Не, в курсе по-любому меша агар ки ҷа пастанова боша ма открита мегум пастанова неста мехезад мардума барои хайп инами ҷонон ҳози хайп қапидеста просто минетницаи парвиза инами гапома набуд кунлесаки парвиз ҳарди парвиза нози просто против ма аки видео када чи ҷонон ту я танфурӯш я 80 сумаи куни одаморо лесида мегашти ки одамо дар пишти дар тра чи мекунанд 10 соат ждат мекарди ки кай хонаш медуровад ту бо киҷо мехези гав мезани и пастанова неста Рустам чи бехе мега чи хеле мега да киҷо гуфта Рустам ҷон нагуфта ки пастанова буд вай кунуш да зур омад кунш ачиска кана мега пастанова буд киҷо пастанова биёрш пеши ма инаҷа бишнон пастанова шама нишон бутум қатиш связ даси не ма медушум гап ма ҳайф када қатиу хемусро вай хоини миллат ҳай медони ҳай миллата пас заагия вай ислома ба поймол каагия то ки фақат насловам по-другому наметавонӣ доказат кунӣ ки пас не по-другому метавонам доказат када чи хеле ки боша ҳамон хе доказат мекунам даже навором аста ина ози ма тада нишон метавонам аки як соска хеста ба мара видеокун шида бо абсурда дихта мардум да кимо ин тан фурӯш одам дихтаре ки танша фурӯхтагия барои пул ҳуқуқ надора гап зана ягонҷода киҷо вай гап зони ғар диз дироза мега ина диди ина бин ҳамин қашбас нест дидагим бардором ай видеоро то есть ки ма уже ну ма дахидам да чи буд ки чи хела ка агар хе боша ман мебинам ма оз ин видео ки ма тамошо кардам ма ирам уже дидагим яъне ки ма шумо да описать кунам видеоро пахтам просто некрасиво мешавад ютуб да видео скрити камера рафтеста мисоли хеле прямой нестай но чизе ки дар иҷа рух додестай ина метавона пастанова боша бардоро не ма не ай ҷонони танфурӯш метарсам не ай нав дигар калечи сотка ё
یعنی تنفروش نمی خیلی صف مصر آدمو صف نو فویشوی دیشوف که بیروز 4 تا ویدیو کردن 4 پادپیسی جمع کردن 4 دایوسی دیگه میخیزن نوزان بیلو دایوسو دستگیرش میکنن با وای گابزان شده وای کیه همو به ناموسوی که همه دستگیری میکنن کیه همو به ناموسو نه خود همو توار لاین گوش کنه آدمو نه نیطور که ویدیوی مرا واپشه وای کی جزا دوده کی پیشروی کنه وای چی کنه مو چه مردم توجیک همو خیلی آدم رحمته اینه می جنون لاوا اشرفا پرویزا بارون اینا دیگر چی با میره در کانالشون اشتراک میکنی ما برای اینترویو او وقت که میبینی او دیگه چی میشوه مقصد میره گاو میزن دستگیرش میکنی میگی یکی توش تو رفتاروی و او را میبینی فعل ما میرم ما میشینم اشتراک میکنم میگم کاماغالو پراسموتور بگیرن راست کی کورو میره اگر داو نه گوش کن ما ترا بگم گفتنی فریب خوردگی ما فریب چی خوردم ما رفتم نسبت یا مودام فریب خوردگی اوه اینا چند اشرف قطعی هم شدم کو مردم گفت کی یت قطعی نشی تو نخود قطعی چی می‌نویسن که بلا او روز قطعی جانو ویدیو کردی سب دی روز آخرش گپ میزنی این خیلی میگن نه وقتی که ما تو میفهمی همه آدمو دانستم در توار لاینن اینا آدمو حرام آدمان اینا یا چی میگم دا پس گفتنی قواخ نمیدونید چون نه اگر خوشرو بگردی میدونیشون چه حرام آدمان توارنده نه ما میرم دستگیریش میکنم میگم خیلی پراسموتور بگیرم مقصد کانتنت چوا خیلی که دادم مقصد ایت یا پول زای من میگم به پول کنم چون دستگیرشون کنم نه که این لاینو کو با خوبی را نیستن ناتوری با خوبی را نیستن میبینین دستگیریشون میکنین بعد پگا زنگ میزنن ویدیو تا دیدن ات نخود قطعی هم موسر بشینی نخود همون دیشوف که قطعی بشینی نخود همون صدقه قطعی بشینی این همی خیلی گام میزنن نخود همون فویشه قطعی بشینی نخود همون پاسکودای حرامخور قطعی بشینی نمی خیلی میگن اشروش هم دیگه هم قطعی شدم برای چندین آدم گفتگه ما چند بار رو گردوندگی خفای نمی حرامو گردوندگی یعنی تو باید نشینی قطعی همیو راست که متر آدم بدونیم این لاینو قطعی نشینی یا نیبلاگادار نه آدمان یا کنلسان تو کارش بود شدن لباس جو تملسان میفروشن بعدی که بود شید یا نیکتوان 5 سمدا 10 سمدا آدم کار میکردگی رکلام کردگی آدم کیجو گاو میزنه وای دنیا را اپراوله دور وای متهم آدم خودش زاویسی میای آدمو و خیلی جامعه دای خیلی آدمو را باید راه نتی نیتول که اینا بگیریم چندین دختروی توجیک در صحیفه و رنگ جنون رفتارو میکنن مردم باید بانوموس باشن بگیرن نه تشکیل کنیم سایتو را جلب کنیم روی کنیم محکمش کنیم جلب روی کنیم این خیسته با ما را که پاستانوش نی پاستانو ورا تو دیدی چی خیلیه ریال نه یگون پاستانو نیست پروست اکوی برای خیلی باشه که توار لاین باشه نه ما ویدیو را دیدگی بودم ما برادر ویدیویی که در تلفنی هم مرا دیدگی بودم با ایتو خواست ما خودش پرسیدم بعد در کامراش ما ببینه که تو اسکی ما دچی ایرون شدم که ما دا مرا فریب کردگی نشان یا کمی ویدیو سیمات کردگی خالق ما فریب میکردم گوش کده اسم شریف وز یا مینوت ما میخواستم خفای ملت توجیک خفای مسلمانو میخواستم ما وستپاد میکردم بخشش میپرسیدم ما ریسکوات میکردم این میگرفته یک مینوت دا یا بالابولش توارش خطی دهن حرامش خطی میگرفته پاستانو با میبروارده ما برای خیب میکردم که اوستاگ دیگه خیب میکردم چریز دیگه چی نکی که این خیب پای خیلی پاستانو نه مردم ببینن او ما کدام هم کورا ببینن ناتور هم خیلی بخش پرسید توشتو موجیرو را چند خب پاس زد همه خیلی دیدگی بودی میگیره موجرو علی باست نمیبرون شما یک یه بلانین شما موسور چکن تاکسی بچه قفای و هوای چی با یک بلوگی رو گشنم موندسته رپی رو مثلا هم حرام خری میکردن اگه رپر بلوگی رو فیزیکی نمی خیلی حرام دا دست میزد اونا رنگ میرفروز نمونزوده گشنم موندسته همش ماشینی کش برون قفای کی بود؟ قفای موجرو نبود ما چی قفای کی گفت زدم اگنی نه دوفی دیگه یا پوتاتی دیگه کنه و خودش میدونه پوتات کنه چی میشه ها بچه دیگه من نمیفهم یک توار لاینی پسله نم جنونه بو گابزانیش چیه
خود تنفروش باشی یک $100 بتا میره قطیش خوب میکنی که جامعه حق داره گپ زنی вообще جامعه ده آدمی تنفروش حق داره گپ زنه نه تو سوال دختری که تنش هم میفروشه برای پول حق داره جامعه ده گپ زنی اگه آدم ده گپ زنی حق داره کنم شده حق داشتن نداشتن خیلی اگر ریال مثال اگر آدم تنفروش باشه گپش خرب نداره تو است که منینی نداره برو گوش نمیکنه نه وای حقی که یا مرد گپ زدن نداره نو امر گفتم کو گپش ویس نداره اگر که ریال نه موسر آدم همین جنون یا موسر آدم ای خیلی بگیری پسلت نی موسر آدم ای خاطشون نشتم نرفتم این سوچ نکردم تو بودی خاطشون تو کدگی ایوای یک کلنسا که وای اوز مینیت نیسای پرویز نو پوت دابرو با نو پرویز دیگهش کیا تا کنی دیگهش پیدا شده اما هر داشت کلنسا که هم گروپ هرون خرو خیلی بگیریم اول دو خدا را کون شامل است دوز کنی وای لست هم خیلی یا هم خیلی ان یا کون لسیده کالون میشن یا موسر خرا که آدمو انده موسر کنی یا کس ملسن موسر که یا کس خورده کالون میشن کو این نمیخه اگر آدم خودش نرمال میشه پیش دودی خدا رفت آدم کرده نه که یاردم کرده با پیشی وایش میرا ایش میرا دیگه همین کمتر صاحبی نوشید کو 4 تا подписчик جمع کرد 4 تا بیناموس و دستگیری میکنه من نمیدونم کدوم بیناموس دستگیری میکنه وقتی که آدم باید بشناسه که ابسولوت نقطیش رفتار نمیکنه این پرویز هم بیناموسه هر دو پرویز هم بیناموسه همون توارش هم میدونه با میرن ویدیوش هم میکنن میپرتوین بیناموسی آدم در همین است اوخی نه تو بگو همین پرویز اگر بیناموس میشید آدم حلال میشید همون را استودیاش راه میداد یورا کیمه یا بناموسه نه چی با اینم هر دیگه تا دیگه جو بی پی چیه بود توق تیوه بود تو قطعی جنون چی داره نداره نو نشد تو که بناموسه بناموسه او ریالی بناموسه نه تو فهمیدی منو گپ مرا کی وای راه داده اونجا کار برش پیشروی وای کدست انا اکمرا بوکو تو نشد همین چی گفتن اینا بوده در نشد جنون پرویز دستگیری میکنه درباره پرویز چی گفتنی درباره آدم حق درسته یا نه تو من میدونم نسبت نشه من نسبت پرویز خیلی اون نیکاکه اگر به خیک نمو تو از ما فهمیدم که اموسیات نسبت جنون چخیله نسبت جنون نسبت بسیار آدمو وقتی پروستا یا خیلی مخویسه کردسته که ما اگر نه جنون پرویزمونی ما جنون انتخاب میکنم پرویزی چخیله برای که پرویز ایدو پاسته تو از نه جنون اگر پاست حساب میکنی که پرویز نه ما پاستشانا هر دشانا میگم ما میگم جوکور پرویز درسته یا نه کار پرویز درسته که آدمی که با ایخش کمتر بلندتر دستگیری کرده نه مقصد کی همو پرویل آدم باشه آدم بناموس باشه آدم خدا ترس باشه استودیاش دم میشینونه ویدیوش هم میکنه ای همه استفاده برده یعنی ای همه فایده دیده استفاده میبره فایده دیده ای خفای جنون یا کمی زندگی میبره اونم بیناموسکوش هست کنه پرویز دیگریش نمیده جنون ایده کمتر بلندتره او رونی رو فهمید که ماچ خیلی اتسینید میکنه نه او رونی که من خیلی میفهم جنون بالا نیست و یا نیکتوه خیلی بگیری شلاشوفکا یا موسرا در کدام او رونی که میمونی جنون کو پرویز ایده پاسته فرق نداره کدام او رونی که میمونی پرویز ایده پاسته اینا برادر عزیز من پروس او میگم اینا پرویز شما مرا شو میبینین برای چی من گپ میگم اینا میورا اینا می پرویز میگیره نه خیلی دادی خودو خیلی حق جمع کنم خیلی کارت از بور خیر ده هیچ چیزا داخل نداره برای وای پرتنزیا کردن نمیشه و یگون وقت پول جمع کرده گینس برای یگون آدم کی خیر میکنیم ایتاری میکنیم ده برادر عزیز پروست همیرا پرویز پوت دابرو دستگیری میکنه با پرویز دیگری کلنسا کی دیگه شای کنه ازی کم کم بلاگش دسته با چخلا کلنسا کی جنون و پرویز اکو انا پرویز دیگری یا تا دیگه است منگولا مغولا چه انامو خسته اینم مردا که بناموس باشی یا آدم خدا ترس با توفیق باشی تو میشینی هوای دستگیری میکنی و یا شرمنده ملت شرمنده همین دولت یک پازور ده یا جنون خیلی بگیری دیگه تو چی با همون را دستگیری میکنی اینا ما در نام ما اگر مرا پروست ابوگا نه نویسدوری اینه مردم در سوال چی با همون را پرویز این هر دو پرویز دستگیری میکنن برای چی استودیو پرویز بود همون آفیس دستگیری میکردن کار جنون بود میکردن این آدمی با توفیق با ناموس
خیلی بگیری حق правильно چی با همون خیلی را دستگیری میکنن برای چی؟ просто مردم ما مردم هم میفهمونم مردم نمیفهمم همین چیزا من نمیدونم ایرا چی دانستید کردن در کور این همین چیزاش همه بینی کو بعد خودت کنترل میکنی همین جانون تو یک موستر یا شلاشوف که تو نمی مردم من نمیدونم همون آدم چخیل شما دستگیری میکنه کی وای پیشروی کنن بو وای گاو میزنه آدم این موستر کی تام فروش در کجا باید گاو زنه به جا حق نداره گاو زنه با بیناموس یا خیلی خیلی بیناموسات دستگیری مر به همون روز که همون را دستگیری میکنن لعنت باش تو بری آدمی که همون را دستگیری میکنن پیشرویش ده برادرای عزیز ما چیزی بود گفتم این پستانو و مستانو و نیست کاری کالج سودکای رستم اشورов انا همش ریال نه برای مهاجرو برای ملت برای مسلمانو ما این کارا کردم مقصد بخش پرسید مردم ما وعده دادگی بودم مقصد مراجعت کردگی بودن کرد آینده دیگروش هم میشوه پوتات کننده ان شاء الله که در نزد قانون در نزد ملت باید جوابگار باشه باید همین عقفای ما آدمو مقصد همین پیشرفته است دستگیری ما خلق است ازش ما هم دستگیری خلق باشیم در خدمت خلق باشیم همین نیست او آدمی که از امکانات داره دستگیری خلق نمیشه دستگیری ملت دولت نمیشه کو او حسابی که شهروند تاجیکستان نیست کدومی که فکری خلق ملت نمیکنه با همین خاطر برادر عزیز انا فکری خطونه نویسی خیلی مرا شوم بینن که ما چیز ریال نیست ان شاء الله که آینده یک تا همش نصف میکنیم اودیتوریا ما بقوت شوه آدمایی که با ناموس با ننگ با ناموس پیدا شوند ان شاء الله که نمی خیلی صحیفه را چیزی که حرام میپرتوان کو اینا یورا دفع میکنیم آهسته آهسته دا اینا صبر و طاقت در کنیم ما دوز اودیتوریا باشه ان شاء الله که یک تا نصف میکنیم باقی در امان الله باشه برادرای عزیز برادرها ایرا ما یک کم тарак заводид кардам провоцировать кардам ӯ ҳам балабой ҳисоб мешавад ки ӯ розӣ шида дар ин кор дар пастанова там балабой ҳисоб мешавад ки ҳамин хел низки рафтор карди даже мақсади ман ҳамин буд барои ки ҳозир омад дар инҷа гуфтам съёмка чира снимат мекунем ва ай бачаҳо фаҳмидам ки и уже нашоти ҳамн видеоро уже шав дида буда чира снимат мекунем ҷо ман хостам ира реалина эмоция вызыват кунам ки исти наша шумо худтон буфаҳмед ва бародаро ман гуфтаистам ман видеоро пешакӣ дида будам бо хоз дидам чизе ки ман дар видео дидагим ира пастанова карда намешавад ҳамин чиза мехостам буфаҳмам ва шумо ҳам буфаҳмед ҳамада хайр то видеоҳои оянда.